Tu nia hi episode 7 ini ngai diu a hi swan basement na ga lu ni na hi le lai na hong ki thatin ama zo ki sel na hin mi khanin amanin avet na hi le jiwun an hi in pen hin pak hi bai na mi khan hin atat go in hi la ki dal do in jiwun in swan chu gang chalin akoi loi chalin swan in na hinding hi kana ta san momong a hi atin jiwun in nang zo na ki khel hi be e ki cha zo na nei di poi ati in bike apa chun park hi attack a ball kit tai chepha nin jiwunin swan koma gari sunga na umin anapo do hin lang khong ki le ki ding in nga in ati in ma zong gang chalin a thei do tan park zong akile thu in khatpa chu achun hlu jingin chipen hin jiwun hi building sunga chun a thei lut in a hi le park hin anung hi adalin Mr. Big cho phone a bolin tu hin anung ka zui lai ta he ti a sei pe tan a ke ho lai ta hlon hin a chi pheya hi le jiwun to hin a ki pel tu in jiwunin phut lo Halloween attack a bolin a ki dal hon tan park zong chu a ki le thu ki nin jiwun chu a chunin banga a chun pe en hi le chi pen hin jiwun hi alung a hung vai thimin parking langa swanin ka hung kit ding a he atin hung te te ding he tin anga nga jing tai jiwunin park chu a khotna amanin a chun hlu in ana na in avul hutan na boss pa koi hiza hi ta attack nei bol ham ati na hi le park in sunji a he ati in a lepta in jiwunin park khon chu ala pi in sunji a hi sa in amina akovina hi le apawlo phanin koina hi kho ka sapoi hi zong le ka hin mat do ding na dei lawa hi le phata in ki selin ati in afon chu tha khum tan Mr. Big zong hi alu hang ke je jiwunin park chu a henin sunji chu a kota in sunji koma hichipa hi phata in ve in koi a hi na he nam ati in sunji in ave in ka he khapoi tin a leptan jiwunin phata in ve in hichipa hi meilo nampa chu a hi in anung dal le le a mi thana e ngo pa chu a he ati in jiwun hin sunje to hichipa hi apang kho me ti chu a hian a hi wang hin a sei do pun ke I hung holda na hi in koi in na hin sol ham ti a ka do a hi le sunje ati in nang min chu a hin pha in a hi lo lowin na hin ngo in ipi ka loading hitam ati in chepha nin sunje in park chu a eng bol le a kisan tha do in aji chu ama hi abos pa ta ko ma chi ding a hi in anung zui ding in mi khat koi nang ka te ati na hile jiwunin dan hi culprit ta pa chu kamat do wa ding hita hilana tin ai eng ho thimin nathu sei ka ngaya ka ki surrender lo chu a phalhe jingi atin ma zo imacha lo be dan chun swan ko ma akile in swanin ken lani ni hai building hitam ka ti a he ti na hile jiwunin epiti nang ka hai mil thei ding ham epi hile chi ta hite ati anui se su ina chi hlon tai sunje in mi asolin park chu mun khana aga le hla sa tan park zong ada do a hele a koma gari sunga chun Mr. Big anatovin chipen hin sunje in Mr. Big hi phone a hin bolin jiwunin ama hi koi a hi a heta in heji chun na dei lo in atitai swanin jiwun ko ma phone ka hin bol pe da chu ke ka hi na he nai bola na khet mo sa ham ati na hile jiwunin nangin ba mi dang khat na hol chula ke black ka hi me to a zong gari zong na tol thei ki ta tin apa chan ki jam lo hela I hin do hlon hi a pha e ati in a hele swanin ke wang khot ki tu to hanlang ki jam khom le ka ti e ati in chepha nin jiwunin a khot chu atu pi in gari phata in tolin ana na hung ki hu to a hung hing do ka he ati in a hele swan jong chu anui as a ke je mari hin swan thu hi ana khole na hele ki min thailand na pa na a hin ki puizin jong chu jiwun thi phat lai ta he ti an hol do phan hin swan office achun aga chin swan aga hol tan ato khom pi pa hin lai hi ato na he tin a copy na hele mari jong thip chenin swan chair achun atovin aki hele lia hele lim ki ta chu hin modo in avet na hele jiwun to alim ki la na hlon chu hi khat nu hin aji pa a he ti in hele mari ni pi ka sei tin alung dong ke je swan te ni coffee shop khana hin om hlonin na hele office langa aloi ho khan hin phone a hin boji hin pam langa aga ke hopi in thila hin ki ka hi tai office a hongin tin a ko hlonin na hele ama hi anom pon jiwunin coffee a hin choi jin aga chin ichi pum min don he te chi ta he te ati in swanin china ding jong ka nei pon boi jong ka boi poi ati in ama hin jiwun to phat aman khom ding hi adei je office langa chu ki lego lo a hi jiwunin Mr. Big le sunji in able na hi ka hedo tan mani to ka kidal na dinga hin nang na hung ki involved di ka nom poi ati na hele swanin ang ji aka bola hi pon ke ding ji aka ki bola hi amohon mi a thau jong phata in ka mu in
koi bol a hi hena sa a hello tabanga umdi chu kanom pon ka thi jong le thi tang ka ti aji chu hi tabanga chu hing ka hi bovin tu awang ipi ka bol ding ham ka hetai nang to ka ke mu to le hin nom na lung thim ka nei tan kin ka bol nom le nang na bol nom hi ke bang a hi pung ko le meeting ka nei a hi in ka chi lo le ei no do te ding o he hongin chi ta te ati in a chi do tai mari hi swante office maya chun agari sunga no umin na hi le swante ni chu ahong thlong chet hlonin agal ve na hi le jiwun jongari apa na hung kum chu agal mu e jiwun nin swan koma officer lu jing tan hung ching theijin ati in swanin na hung hin do hi ka ki pa hle jingin hi chi hi so na pa na kana gel gel hi in ka ki pa hle jinge tin alut tan jiwun jong chu achi do ta na hi le mari hin ave ve in ama hin alung si hle wanga khatte ni aki chang da na gel ji hin alung thi manom mol he e in alun nai lo ji hin sunje hi alung dong ina tong nu hin ka kol ding ham ati na hi le sunje hin kol angai poi in zo khat le alung kin manin accident tu khan ti ati tan je pha hin kim nu chu fon abolin suna hi mari hi kim nu ko ma anachi a hi kim nu in jong mari in sun chun i hung visit e ati in a hi le sunje in ka hen nai ka hin mo kol a hi bo ve ati in ama hin mari hi chi ta hi nam ti a het nom ji a phone a hi tuan chu an to pen hin anui nui jin na hi le wuzin hi akoma aga chin tu ni pi na ti hamna ke pa tu hle e ati in chuanin mi khat to ka ga ke mu to e ati in a hele wuzin in koina ga ke mu pi ham tu la hi pi na bola mari jong office ki sana na kolut ati in swan hin a het do lo ji chut alung dong ke jin alim chu ala do in he chilim hi amu loading dol ta he ti na hele wuzin in ka sei pi loading ne he ati tai mari in akile hin sunje ena nung langa panen akoi jin na hele ama hin ason do in nei suki ne ati in sunje in tu chana chu kim te na na ham ati in hele mari in henge bune pan tia ka hin ne pa he ati in sunje in bune dinga na ki nga a ati tai zan ai mul hon ta in sunje emut ka hin mari ake thau do in sunje he ki mul hem sa a hi bove tipha din ama jong ru ma pa chun apot do in jiwun chu phone abolin jingle pungni le ki muto hite ati na seita ne le jiwun zo anom tan ama zo aka bina hele anoya hin sunje en aki hauna thon chu anaza in nomo asal he e swanin article aji pen chu bujin ave sa in hele bujinin hi chi hi so do ta bentin ato hom pi pa chu apin chom khat ki cholovin lang baro le ki muto tawti ati tai manjong kim chu phone abolin by chance sa information dang na nei ati na hele kimin henge Wednesday ni le Red Moon Hotel la pung ni le Sunwood Distribution le MRB 10 Complex Casino Resort to a MOA soi akai khom di heti asei pi tai ke ho chai thon hin sunje in a ko je chona ma jong agachi in a ke holim thon tan sunje in business tha khat pat di ka gon sum ka ngai cha in nei ki thopi in ati in a hile kimin ipi business ham ka het thading ham ati in sunje in ka ki got pan panu a hinalizin imazo si hong ki che pha le na sei pi tangi ati ta in a hile kimin hena sa chun anui sa nin ka hin ta san nai ati in jiwun in akoma thu khada sei chu agel do e jiwun hin sunje hin casino resort chu agive up lo na te ding alanga na pan de heti chu agel do en chi pha ne manjong meeting khat ka nei jin ki all mu to ta te tin a chi do tai chuanin zo a room a makeup a bolin na hela wuzin hin aga thim vetnin kim nu hin a het pha ne room a chun a son lunin pasal ni hile phatan vetang ibola agu gu a chuna vet ham ati in a hile wuzin in ka thim vet boy ati in swan koma nang loading ham ati in a hile swanin meeting chu pungsom la ni di henati helo ham ati in anu hin de na chi hite ati hi bo chu me ati in a manjong song khol khan hi hin la do in chi hi kel a la chun na ki lop de ati tan swanin ga ki kheling ka te ten bathroom a chun a lut tai metung hi morning walk achi na hele alal he jengin achan nu me hin na lal le hung ki cholin tin ada thatan ama jong tola chun aki jamdan in na hele swanin agamu do in ama hin athi a hi sa in a tho khangin na hele metung hi ahung tho do in amai hu a hin kila do in na hele swanin amutan aman jong swan amu pha chun amu asimin gu thim cha azam di ati a hele swanin aga nung manin metung ngin anung soda hele wuzinin swan chu anaman chanin swanin chipa hugang chalin gaman loi chalin ati na solta na hele wujin jong chu alhai zalin metung chu agaman tan swan aga hlailu nin hoya jam le gu na him ati in metungin ibola hi tia chu nei ho ham pasanga dustbin la athil na hol le ji chu na gel do lo ham ati in swanin
nangin zong ID ho na bol thua mi na cho sa ji chu la ti na hele metungin chi ho zo se chu nangin na hin gu a ke ni hung ki cho sa ji hi chu me ati in wuzin maya a hi na hlon a hung ki phong tol hon tan wuzin in zong amo ngain swanin ken ema chaka gu khapoi ati ina hele metungin masanga hi na hon iki khol tu tol honai pi phachom ding ham a koi koi ki suboi tu po hete ati in ama zong gang ta hin a hlei do tai ina hlon hin jiwun koma khaya hi ka invel la wuzin to hongwa lelen tia hi ho koma o ma e mujing pe over hi le any relation to nang identity min a hin het do ding a hi in iplan nu zong ki pan nai lawa ki chai do ding a he tai tin lungim ta in a seje wuzin swan nung cho azui je ibola langa chu na chi ham ati na hele swanin ibola ba ka nung na zui zui ham ati in wuzinin koi to na ki mu to ham ti ka het nom ji a ka hin zui a hi bo ve ati tan swanin namasat nom lawa hele ke na chi ta nge tit a chi go na hele wuzin hi amasanga agadingin ka hin so boy ji hin no mo sa hi in pathane na mangcha in pung khat extra ka pe in pung baro a ki mu to ding ka ti chu pung khat zo le hung ta na ti pe tai swanin mung khat na post box le kha thot na di aga hol le na hele jiwunin aga mu do in epi na hung bol ham ati ina hele swanin til khat nang ka pe ding au umin zong le metung to zong ka ki mu toy atin metung to ki mu tho chu sejin nang na hin mu le police an na report ge nin te ati ina hele jiwunin dania ka hung ki mu pi chu ka bol khel he jingin ka sei pi na hital ham ken ka bol ding ding ki bol nang ka te ka ti chu me ati in swanin lekha khat ape in hi chi ke la in na phat chom mai the heti ka he zia hi chi pi a hi hung ka hi bove naw nu zong ko hol jing na lai jin ka mu do mai the a hi in nangin zong phatan hol la chun na mu do te ding a hi ke zong avela la ya hin hung ki tapong ka ting metung wang na ki mu do sa lo helding a he tin a chi do tan ba sa ato pe hin loi ho hin article aji pen chu a hin thot ovena hele aman jong ave in a ki pa ke jin am ho website na chu a ki so dem tin ave in a hela website do chu a ki hong thei ta pon ipiti dan hi za tin alung dong ke je website do hi Mr. Be ho loi in blog on a ball pi o hitai aloi ho zong hin ave vin na hela website do chu asit phan hin wuzin zong hi alung dong in ama zong apot go chana hela gangster ho kot mai an ding ovin ma zong ko chu a kha in sel thei sel lovin atita in aloi ho hin a sel ka hin khan ho hi a hung lu ta vin wuzin zong chu avo ovin thilzong asusita vi wuzin hospital a omji hin apa jin tek zong hi aga chi in twanin zong het phanin aga chi go in a hele aloi pa hin a khamin jin tek hi alung hangin na ki thi do mo ham atin wuzin chunga chun achuti han za tan swanin chipa khu sunwu construction na jin tek hi lo ham ati na he aloi pa hin wuzin pa a hi chu a sei pi na hele chipe na hi a hin he do pan a hi jinte in ebola na pa hi nei su zum so go thamtin alung hangin lung hang ta in ma zong Mr. Bek ko ma aga chi in Mr. Bek in ipi na hung bol ham ati in a hele jinte in pachapa khu ipi na lo ham ati in Mr. Bek in ke bol a hi a hele hiti khun pon tin nang zong ka tha ding na hi bove ka business sa ki kum ei suboi nom khanin a bol hin te ati tai sunje apa hi ke phalam ta in akoma hin aga chi in mari in thil khat a sejin ka gela hi la di thei poi company ti in ti jiwuna a hi in nung pi ding a he ati in nang aji na hi wang hin jiwun langa hin apang ke jin a hi lo le mari in jiwun hi alung si na lai a hi dem ati in sunje in mari in emacha sei khel anei pon izem tia jiwun in adeya hele emazo si nung pi ding a he ati tai mari jiwun ki mu pi ding a chi do go na hele doctor nu aga lot in president pan phone e hin bolin nang chu hospital a changa hung sangin nang ga chi zotan ati in ke hin sole ati tan mari in jiwun aga ki mu pi ding chu adei lo ji a doctor nu chu ina a sol hi jiwun in ananga in a hele sunje zo chu aga chi in jinu test boarding anei ji na hung thei ta pon chi ji a chu ke ka hung a hi in ebola laimuna hi agu a ki muto go na hi hlon ham ole ke he thei loading thil ngam ham ati in a hele jiwonin thugu tham khat ka ki share to go da hi hlonin a hi wangin nangin la nei man do hlon tai atin che pen hin sunje en mari chu phone a bolin na tes hona ki bol chai hitam an honin jiwon to ka hung hlon ding an ne kho mo hite om dan hi jiwonin na hin mis hle hele ki lo me ati in mari in a phai hung ki hlon hlonin ati tai
Buzinin Wednesday pung ni le khan holoin MOA soi akai khom diu hetin address jong chu a seipi in chini kho chu I bol thei niu hung hiding a he ati na he le khat pa hin I thei lo mai thei he ji chu chunwu distribution ho hi gangster ngan tabang a hi ve ati in Buzinin kal lai ta jong le reporter ho asunga galu thei u khla ati in am ho jong Wednesday program ding chu akhi holim ta ve Japan hin mari in swan jo phone a bolin interview bolding nei ti chu ni tha le bol he te tin a kau tai sun je le jiwon zong ina chun akile hontan jiwon in avele le na hele mari te ni lim chu amu in mari zong aning khana chun thip be in ading tai ate ni hin ke holim pomin wine adon hlonin sun je in jiwon in amin a khel tan to hi amin hi black a he tai ati in Swan kho he Halloween agalut in a hele jiwon jong anom chu amu in a hele alung dong ke jin mari hi aki het mo sa in pi hele hung tovin ati in swan chu aki phalamin mari in sunje ko ma ama hi kim naw nu amin swan a he reporter a he tin a sejin sunje in jong kamin sunje he tin ama le ma introduce ki boltai swanin buna ne go no hele ki lomin in maya nanga inkati ati na hele mari hi anom pon mani nu pa hi wine gala te tin achi do hlone khate ni achanga omhlon pen hin tuana ki phalamin chi tangi ati in a hele jiwonin a kho poi hung to win ati tai mo jong to khom ta win swan le jiwon jong chu a khe khalo ta bangin a ki hauhlon pon mari in jiwon za za na ding chun swan ko ma zanin office a ka hongin na loi ho in nang chu ajinei tai ati win ata hamati in swanin to na a hi bowe ati in a hele mari in ken jong nang hi mi khat to ka ki mu to sa nomin nangin itabang pasal na deyam ken wang pasal kita ka deje atin jiwon chu agal venin thu hen na sa sa chun ki het mo sa ta hin pi phiam chu marin a seji na hille tuana ki phalam walin a hung ding do in interview chu all in bolta hi te tin a chi do tai sunje in azui do in vai ge tan na hung tha sa eng ka te ajinu umchan chu no mo sa hi na dam lo a hi all lesson book group chung chang article hinji in ati in swanin tu ni aka ji chu na namu lo ham ke jong chi tang ka te tin ama jong achi do pe pe tai jiwon jong thip chanin an anen na hi le mari in ebola hung ki nung le na hi ham he lo le ke kom dinga hung ki nung le na hi ham izem tin nang ko ma hung ki nung le ding nom leng nei accept na dem ati in jiwonin chi chu angai kho poi ati in a hele mari in nangin nei thlep ma sat he chu latin a hli apo nin jiwonin a hi wanga nangin nei lung set ta poi izem te nei lung set na hele hiti hin pon na tin nei lung set mo mo nga hele ka ko ma na hung jing ding a hi bowe ati in ma zo ading do in a chi do tan sunje hin a ki hauna thon chu azan lungla lung hangin phala ki phalam ki ne mari in anung adalgo in na hele sunje in akhamin angka chan na dinga ipp ka bola hi na he namtin alohang tai jiwonin swan nung chu agadalin swanin ka ina ka kile nom tai na ti helo ham ebola na hung do ham ilai in hi black in a hi in hoilaya chi ding na ki gon ham maljin tabangin go hi in mari ka ki mu pi no me na ti a hi in chi in lang ga ki puin lang jam pi jing tang ole na sei ngam lo le kin ka ga sei pi ding na him naki su kha kho ne het lo pe na jong amin na ko ko jingin keji ana sei ngam lo wa hele ka ki chen thon jong chu bol thu he tin ga sei ing ka te nang chu a hin do theina dinga ka zo zo ka sei thlon a hi bowe ati in ama jong a thasi ji chun hi ti chun thu amo seitan panin ama jong thip chanin a chi do tai MRB tele Mr Bag in contract sign a bol ding ni kho a hita in swan le atim ho jong aga chi ta ve a hin address a het na wa chun aga chi win na hele koi macha amu po win swanin ko la hona hele sunga koi macha an ta poi etung te ni pa cha jong driver pan mun choma apuin hoila ichi diu ham ati na hele driver pa hin asung thu boina khat a umji hin amun aki kheltan company headquarter ra ki building a heti a sepi phan hin metung hin gang chalin jiwon chu message a thonin a het sa tai swan ho loin amun ki khela het pha novin gang chalin adal ta ve MRB te le sunwo distribution te ni ahong to khom hlonin contract ding hin sign a hin bol hon tai traffic je hin swan ho loi jong amun hi aga hlong wa thei ta povin phan hin swan hin ipi ke bol le phadem tin agelin a laptop chu a onin aloi pa ko ma amona reporter ho mi khat be number na nei ding a hi in nei pi in chuti le OC Park interview ke bol na link chu ka thot ding chu phat le reporter ho in conference hall a thu na dong ta win ti atitai Mr Bag hin la ke pa ta in thu a sei pe ta hin reporter ho chun message amu so so ovin swanin interview ke bol na link chu ana thot dan a hi reporter khat pa hin a video chu a hlan amai langa hin avet sa in uzinin illegal gambling thu a
hosi pak interview anabol chu a hi sunje hilla agu inaki pa kezin Mr. Big hi thipbe na umin reporter khanin sunwu distribution to illegal gambling hi a connection ati in hi la Mr. Big chu athip chat tai chuanin a khona record chu a thla in amel jong ahung do in hi le Mr. Big chu azum delin akun cha a khi in metung hin hena sa in a kilung han sa in ma jong lu hang ta in a pot tan sunje hilla resort pen chu aman a bol nom ji hin akipa kezi metung te ni aga pot do a hele sunje in ananga in talunggel banga ke to ito khom theiding o hi atitai reporter ho in Mr. Big thu adong ovena hele adon but pon achung na pa nin jibunin aum chanu chu anagal vet ne etungin itidana Mr. Big in hita hi bol thei ham tu ni wang e ki zum so wa letin mo sata dan hun a umin mein tu ni thu so hi nang ho jong na mo po ding o hi atitai metungin investor ho ko ma epiti ka seiding o hi tam ati na hele sunje hin contract lekha khan hi apin ni hlona e phat chom thon na ding gelin lang hin bolin atita in metungin jong alekha chu aven mein jong aven hi le sunje soi azaw pha chuna man jong US headquarter langa ho in Sunbu group hi audit ding a hin seiding o hin nanop nam ati in sunjen jong henge atitai chuan le a party hon jong akepa oven party anei ta win zu adon ta win na hele chuan hi a kham thim pha nin gapot do ingetin apot do in mun khana to wa hele wuzin hi aga chi in a holim limin ama hin a sei do lova nga agu a hi anadei a hi chuan akigin lo pe ta hin acho min na hele swan chu alung adong walin mingol ibola hi tanum hamtin alung a hangin chepe ta hin jiwunin anamu in no mo asathimin ama jong thibbe in agari achon achi do tai chuan jong chu ada walin akap kap mi ajing hin chunje meeting ding hin hola aga lot in na hele ama to na achun jiwun anatovin ahung ding do in MRB Asia Pacific Division na ke manager ka hi atin hele sunje chu alungdong ke jin jiwonin Sunwu group hi audit bolding in ki pantauti a hin ti tai tunia episode 7 iseyu hi chan hin anachai taute